Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kenya. Isuzuma ryakozwe ku murambo w'umunyakenya watangazaga amakuru ku mbuga za internet wapfiriye muri kasho ya polisi ryahishuye ko yakubiswe mu mutwe ndetse bishoboka ko urupfu rwe rwatewe no gukubitwa. Ibi biravuguruza ibyo polisi yavuze ko Albert Ojwang yagize ibikomere ku mutwe nyuma yo gukubita umutwe ku rukuta rwa kasho. Urupfu rwe rwateje umujinya mwinshi henshi muri Kenya. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko polisi biryozwa. Ojwang wari ufite imyaka 31 yafunzwe nyuma y'ikirego cy'umukuru wungirije wa polisi ya Kenya wamushinje kumusebya ku mbuga nkoranyambaga. Dr. Binadi Midia, muganga wa leta ku bitera indwara, yavuze ati cyateye urupfu kirasobanutse neza cyane. Igikomere ku mutwe, gupyinagazwa ijosi hamwe n'ibindi bikomere bikwirakwiriye umubiri wose biraca amarenga yo gukubitwa. Ntacyo polisi ya Kenya yari yatangaza kuri ibyo byavuye mu isuzuma. Ojwang yatangazaga amakuru ku mbuga nkoranyambaga za X na Facebook ku bibazo bigezweho muri politiki no mu mibereho. Yatawe muri yombi ku wa gatanu mu mujyi wa Homa Bay ni mu burengerazuba bwa Kenya. Yafunzwe kubera ubutumwa atangaje kuri rubuga X bivuga ko bwanengaga umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ya Kenya Eliud Lagat ubwo yoherejwe mu murwa mukuru Nairobi mu ntera y'imetero birenga 350 uvuye aho yafatiwe. Ku wa gatandatu afungirwa muri sitasiyo nkuru ya polisi ya Nairobi. Polisi yavuze ko nyuma yaje gusangwa muri kasho yataye ubwenge afite ibikomere yiteye, ariko isuzuma ry'icyateye urupfu rwe ryakozwe n'abaganga 5 b'abahanga mu gutahura indwara basohoye raporo yayo. Bose bahurize ku mwanzuro umwe, ryahishuye ko Ojwang yagize ibikomere bikomeye ku mutwe ndetse apyinagazwa ijosi ndetse agira ikibazo cyo kwangirika k'uturemangingo twinshi tw'umubiri. Dr. Midia wayoboye iryo tsinda ry'abaganga mu gutahura ibitera indwara yavuze ko Ojwang atikubise ku rukuta nk'uko polisi yabivuze mu itangazo ryayo ryo ku cyumweru. Yavuze ko Ojwang yaza kuba yarabikoze imiterere y'ibikomere byari kubitandukanye ndetse ko hari kugaragara kuva amaraso ku gice cy'imbere cy'ubwonko. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kabiri, Dr. Midia yaravuze atari ko kuva amaraso twabonye ku gice gitwikiriye umutwe ukuyeho mu maso, ku mubiri wo ku mutwe ko hari kugiye guhanya intera, harimo no mu maso, ku mpande z'umutwe no ku gice cy'inyuma cy'umutwe. Arongera ati hari n'ibikomere byinshi ku turemangingo ku mubiri wose, harimo no ku mutwe, ku ijosi, ibice byo hejuru by'umubiri n'igihimba n'ibice byo hasi y'umubiri. Ibyari ibikomere byatewe n'ibintu byo hanze, ni ukuvuga by'inyuma. Abo baganga bakoze isuzuma ry'umurambo we bavuze ko ibyo bikomere bihuye no gukubitwa inyuma ndetse ko hari n'ibimenyetso byo guhangana, ni ukuvuga kurwana yitabara. Meshak Ojwang se Ojwang yingize perezida wa Kenya William Ruto kugira ngo mufashe kugira ngo umuhungu we abone ubutabera. Meshak Ojwang yavuze ati mfasha nk'umuntu usora. Abapolisi bafashe umuhungu wanjye babonye ko urugo rwacu ruciriritse bibwira ko ntacyo tumaze. Ntacyo Ruto yari yabitangazaho kugeza ubu. Ishyirahamwe ryo muri Kenya ry'abatangaza amakuru ku mbuga za internet ryahaye icyubahiro Ojwang. Leta Robert yararenze kuba umuntu utangaza amakuru ku mbuga, yari ijwi ry'urubyiruko, ikimenyetso cyo kwihangana ndetse n'ishusho y'inzozi n'ibyiringiro byo muri iki gisekuru cy'abakoresha imbuga za internet bagamije gutuma baba impinduka. Umurage we ntuzacecekeshwa. Faisal Diambo, perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya, Law Society of Kenya, yavuze ko isuzuma ry'abaganga ku cyateye urupfu rwa Ojwang ryagaragaje ko yakorewe iyicarubozo ndetse ko yishwe mu bugome muri kasho ya polisi aho yari afungiwe. Odiambo yavuze ati tuzakomeza kongera igitutu kugeza ubwo buri mupolisi wese wabigizemo uruhare azabiryozwa ku giti cye. Ntituzemera izindi nzitwazo. Raila Odinga, umunyapolitiki ukomeye muri Kenya, yamaganye urupfu ruteye ubwoba rwa Ojwang. Yavuze ko rwiyongereye ku rutonde rurerure rw'urubyiruko rw'abanyakenya rutagira kirengera rwambuwe ubuzima imburagihe mu bintu by'ubugome n'ubusazi bikozwe na polisi. Mbere umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yahagaritse ku mirimo abapolisi benshi bari bari ku kazi ubwo Ojwang yapfaga. Urwego rwigenga rugenzura imikorere ya polisi ya Kenya rwitwa IPOA mu magambo y'icyongereza rwatangiye iperereza ku rupfu rwe, ariko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yasabye ko hagira ikindi gikorwa. Yavuze ko urupfu rw'uwo watangazaga amakuru ku mbuga za internet rushobora kuba ari igerageza ryo gucerekesha abatangaza amakuru kuri izo mbuga binyuze mu kubatera ubwoba. Imbaga y'impirimbanyi zifite n'ibyapa zatiraga hejuru ngo mureke gutwica zakoze imyigaragambyo ku wa mbere hanze y'uburuhukiro bw'imirambo bw'i Nairobi aho umurambo wa Ojwang ubitse. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banetswe urukiko rukuru muri Tanzania rwahagaritse ibikorwa byose by'ishyaka Chadema ndetse rutegeka ko imitungo yaryo ibifatiriwe ku busabe bw'abanyamuryango baryo mu ntara Zanzibar. Abarwanashyaka bavuze ko iri shyaka risumbanya abayoboke baryo hamwe abakomoka muri Zanzibar badahabwa agaciro kamwe n'abakomoka muri Tanganyika, bityo ko imitungo ikwiye gufatirwa iki kibazo kikabanza kikigwaho neza. Urubuga rwa internet Mwanza rwavuze ko urukiko rwasuzumye ubusabe bwabo barimo abahoze ari abayobozi ba Chadema rugategeka ko ibyo basaba byubahirizwa. Ibinyamakuru byo muri Tanzania byavuze ko ababuranira Chadema bivumbuye muri urwo rubanza hari nibagendeye ko urukiko rutashaka kubumva kuko ngo rwashaka ko baburana umunsi umwe ikirego kigapfundikirwa. Ishyaka Chadema riri mu yakomeye muri Tanzania, umukuru waryo Bwana Tundu Lissu ubu arafunze akurikiranweho kugambanira igihugu no kugumura abaturage. Urukiko rwafatiriye imitungo y'ishyaka Chadema mu gihe hari urundi rubanza narwo urukiko rwanishije Chadema kutitabira amatora ari yose mu gihugu mu gihe cy'imyaka 5 uhereye umwaka kubera kwitwara nabi. Imyanzuro yose iri shyaka rivuga ko igamije kuniga icyitwa demokarasi muri Tanzania no gucecekesha amajwi yose arwanya leta. Ibinyamakuru byagaragaje ko urukiko rwahagaritse ibikorwa by'iri shyaka mu gihe
kitazwi. Ku rundi ruhande ariko kandi ishyaka CCM riri ku butegetsi muri Tanzania ryamaganye amakuru yavuga ko ryaba ryaroheje ingegera gukubita no gusagara abarwanashyaka ba Chadema ku matariki 9 n'10 muri uku kwezi mu bikorwa byari byabahuje. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko umuvugizi wa CCM bwana Amosi Makara yahakanye ko mu nama za Chadema zabereye Igunga ndetse na Tabora abantu bateje akajagari batatumwe na CCM. Iri shyaka ryari ryatangaje ko mu cyaha waryo CCM ari kohereza za mayibo mu nama ryakoraga zo kwamagana amatora ari mu kwezi kwa 10 bakarwana hagakomerekeramo abantu benshi. Nyuma ariko kandi ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan yasabye polisi kuryamira amajanja kikaburizamo kwigaragambya kose mu gihugu haba mbere mu gihe cy'amatora cyangwa se nyuma yayo. Icyo kinyamakuru gisubiramo amagambo ya Perezida avuga ko polisi badakwiye gutegereza ko abaturage bajya mu mihanda kwigaragambya ngo babasangeyo, ahubwo bakwiye kureba n'utekereza kwigaragambya bakamukumira ataratangira kandi ngo bigakoranwa imbaraga zose zishoboka. Umukuru wa polisi muri Tanzania nawe ngo yakiranye yombi ubutumwa bwa Perezida, yavuze ko uzagerageza guhungabanya ituze ry'abaturage atazamenya ikimukubise. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa Constant Mutamba yongeye kwigumura ku mushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza umukurikiranyeho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Uyu mushinjacyaha mukuru Firmin Mvonde yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko ubwo Minisitiri Mutamba yatwaga ibibazo kuri iki cyaha nta kimenyetso yagaragaje cyatuma dosiye yihagarikwa, ahubwo ngo yatanze andi makuru asobanura birushijeho uko icyaha cyakozwe. Mvonde yaboneyeho gusaba inteko uburenganzira bwo kurega Minisitiri Mutamba mu rukiko rusesa imanza kugira ngo atangire kuburanishwa. Mu ibaruwa Minisitiri Mutamba yanditse ku itariki 10 Kamena yasobanuye ko umushinjacyaha Mvonde afite inyungu bwite muri iyi dosiye kuko ngo asanzwe amurwanya. Minisitiri Mutamba yagaragaje ko azira kuba yarahagurukiye abakora nabi mu rwego rw'ubutabera barimo n'abashinjacyaha, bityo ko umushinjacyaha Mvonde ngo ari bushaka kumwikiza. Uyu mutegetsi yibukije ko umwaka ushize yari yategetse ko hakorwa iperereza ku nzu y'ibihumbi 900 by'amayero Mvonde yaguze mu Bubiligi. Agaragaza ko umushinjacyaha yitambitse iri perereza ategura umugambi wo kwihorera. Itariki ya 26 mu kwezi gushize Minisitiri Mutamba yibasiye bikomeye umushinjacyaha Mvonde amumenyesha ko atazigera amutsinda kubera ko imana zabo zitanganya imbaraga. Icyo gihe Minisitiri Mutamba wari kumwe n'abayobozi ba Minisiteri y'Ubutabera yatangaje ko umushinjacyaha Mvonde adafite ububasha bwo kumukurikirana uko nawe gikorwa y'iperereza ku nzu afite mu Bubiligi. Ubwo Minisitiri Mutamba yageraga imbere ya komisiyo yihariye y'inteko ishinga amategeko yari ishinzwe gukurikirana dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoberejwe kuri konti y'ikigo cy'abaringa asaba imbabazi. Nyuma yaho umushinjacyaha yasabye inteko uburenganzira bwo kurega Minisitiri Mutamba mu rukiko, biteganyijwe ko abadepite bazaterana bagatora kubyemera cyangwa se kubyanga. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko bwana Mutamba ashobora kuba ataranyereje amafaranga ashinjwa kuko ngo amafaranga yaturutse muri Uganda nk'igihano urukiko mpuzamahanga rwari rwarakize ku butegetsi bwa Museveni kubera intambara zo muri Kongo Kinshasa. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Uganda yategetswe kwishyura Kinshasa miliyoni 325 z'amadolari kubera intambara yo kuva 1998 kugeza 2003. Buri mwaka Kampala ikajya yishyura miliyoni 65 z'amadolari kandi ko Uganda yishyuye imyaka 3 gusa no kuvuga asaga miliyoni 190. Radio RFI yavuze ko aya mafaranga ya Uganda yari haga Kongo yagomba gutanga impozamarira ku bagizweho ingaruka n'izo ntambara. Mutamba wabaye minisitiri asanga bamubanjije batarishyuraga, abari wishyiramo imbaraga bahabwaga amadolari 200 bakajya baha 2,000. Uko kuba amafaranga atagaragazwaho yarengeye kandi bizwi neza ko yishyuwe abaturage ngo byaba ari byo bwana Mutamba ahera bavuga ko kurikiranwe kubera urwango afitiwe muri politiki n'abari mu mushinjacyaha mukuru na minisitiri w'intebe. Ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda gukura ingabo muri Kongo Kinshasa mbere y'uko ibihugu byombi bisinya amasezerano y'amahoro nk'uko Leta zibitangaza. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta ngabo ziri muri Kongo Kinshasa ko ahubwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kubona ko Leta ya Kinshasa ishaka kurutera. U Rwanda na Kongo byamaze kohereza Amerika imbanziriza umushinga w'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi uyu mwaka. Amerika izuriza hamwe havamo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahaye guverinoma z'ibihugu byombi. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika Dr Masadi Burose avuga ko usibye ko aya masezerano azasiga intambara irangiye azanasiga umushinga w'ishoramari wa za miliyoni z'amadolari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo tantalum, zahabu, lithium n'ayandi. Dr Masadi Burose muri Gicurasi uyu mwaka yabwiye Reuters ko Washington yifuza ko amasezerano y'amahoro yaba yararangiye mu mezi 2 amakimbirane hari agakemurwa haherewe mu mizi. Reuters yavuze ko yabonye inyandiko zizewe zimbanziza umushinga w'ayo masezerano arimo kugira ngo asinywe ari uko u Rwanda rukura ingabo muri Kongo ndetse n'ibindi bikoresho byose muri icyo gihugu. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'ayo masezerano u Rwanda na Kongo bishobora kutemeranyaho, bityo ko muri iki cyumweru wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga bazasubira Washington kugira ngo bumvikane. Bazasubira Washington kugira ngo Amerika ibumvikanishe. U Rwanda, Kongo na Amerika byemeranyijwe ko inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba
igomba kuba ari umurongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC n'Afurika y'Iburasirazuba EAC igamije gufasha ubukorere kubona amahoro arambye. Byemerejwe kandi ko inyandiko izajya mu murongo w'ibiganiro byahurije u Rwanda na Kongo Doha muri Qatar muri Werurwe uyu mwaka, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye Kongo ni FC muri icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire nyuma yo kubona iyi nkuru yavuze ko yizeye ko bari gushyira hanze amakuru ku mishyikirano ikomeje gukarubanda bazi ingaruka bishobora kugira. Ati nizere ko abo impanzi ziri mu biganiro bikomeje ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda barimo gusohora nabi ibyifuzo by'uruhande rumwe n'inyandiko z'imirimo ikomeje mu itangazamakuru bumva ko bashobora kubangamira intsinzi y'ibiganiro bya Washington. Uyu mushinga urenze gutangaza amahame abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi basinyiye mu muhango wabereye Washington muri Mata uyu mwaka hamwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Iyo nyandiko ivuga ko impande zombi zizakemura ibibazo byose by'umutekano mu buryo bwubahiriza ubusugire bwabyo. Nubwo u Rwanda rwakomeje guhakana ko rufite ingabo muri Kongo, iyi nkuru ya Reuters yavuze ko rwohereje abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2012 mu burasirazuba bw'iki gihugu kugira ngo bashyigikire inyeshyamba za M23 nk'uko ngo abasenguzi n'abadiplomate batangarije Reuters mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba wigaruriye imijyi ibiri muri Kivu ya ruguru n'Epfo mu kanya nk'ako guhumbya. Ni mu gihe raporo z'impuguke za Loni nazo zagiye zivuga ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 34 muri Kongo Kinshasa, nubwo nabwo rutigeze rubyemera. U Rwanda kuva kera rwahakanye ko ruri intwaro n'ingabo mu mutwe M23, ruvuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi zo guhangana n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bafatanije. Amakuru agera kuri Reuters yavuze ko u Rwanda rutigeze rusubiza umushinga w'amasezerano wateguwe na Amerika guhera mu cyumweru gishize. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yabwiye iki kinyamakuru ko impuguke za Kongo n'iz'u Rwanda zizahura muri iki cyumweru Washington kugira ngo baganire kuri ayo masezerano. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntabwo yahise isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro. Umwe mu bayobozi bakuru mu biro bya perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yashinje u Rwanda guseta ibirenge kuri uyu mushinga maze avuga ko kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo ari ngombwa kugira ngo inzira yo gushaka amahoro itere imbere. Uyu ngo yavuze ati turasaba ko ingabo z'u Rwanda zavayo burundu mu rwego rwo gushyira umukono ku masezerano kandi tuzabisubiraho. Umushinga w'amasezerano wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urasaba kandi ko bashyiraho gahunda ihuriweho n'umutekano bise Joint Security Coordination Mechanism ishobora kurimo n'u Rwanda n'abakozi b'indorerezi z'abasirikare b'abanyamahanga kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano, harimo no gukomeza gukemura ikibazo cy'inyeshyamba z'abanyarwanda muri Kongo Kinshasa. Abasesenguzi bavuga ko umutwe ukunze kuvugwa cyane wa FDLR utagiteye ikibazo kinini ku Rwanda, n'ubwo Leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko ari ikibazo gikomeye. Nubwo bavuga gutya ribukana umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Rwivanga we abivuga ukundi. Uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko umutwe wa FDLR ufite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'10 ariko bakomeza kwihisha mu baturage bo babona basumbirijwe. Aganira n'ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda yavuze ko uyu mutwe wagiye ugaba ibitero byambukiranya imipaka ku butaka bw'u Rwanda. Atanga urugero rw'ibitero byagabwe mu Kinigi n'ahandi muri Rubavu kuva 2022. Umushinga w'amasezerano uvuga kandi ko Kongo isabwa kwemera ko M23 igira uruhare mu biganiro by'igihugu ku buryo bungana n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera muri Kongo. Ibyo nanone Kinshasa ikaba itabyumva neza kuko ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba kandi ukoreshwa n'u Rwanda. Kongo iri mu bindi biganiro bitaziguye na M23 ku masezerano ashobora guhagarika imirwano. Umushinga w'amasezerano uvuga ko u Rwanda ruzafata ingamba zose zishoboka kugira ngo M23 ive mu cigenzura hakurikijwe amasezerano yemerejweho Ido. Bamwe mu bahawe amakuru kuri iki gikorwa babwiriwe n'amakuru by'Abongereza Reuters mu cyumweru gishize ko Qatar yegereje umushinga w'amasezerano ku ntumwa z'impande zombi zagombaga kubanza kugishamo inama abayobozi bazo mbere yo gukomeza ibiganiro. Umwe mu bayobozi b'inyeshyamba utavuzwe amazina we yavuze ko nta kintu gifatika kiragerwaho kiganisha ku kurangiza ayo masezerano ashobora gutuma M23 itakaza igice yigaruriye, nubwo ibi bisa n'ibidashoboka ukurikije ibyagiye bitangazwa n'abayobozi ba M23 mu bihe bigiye bitandukanye muri kino gihe. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitswe abategetsi muri Uganda bahumurije abaturage bavuga ko kuba hari abantu 10 bagaragayeho COVID-19 nta byacitse kuko imibare ngo ari ibisanzwe kandi nta muntu urembye ngo aba ari mu bitaro. Iyi ndwara yandurira mu buhumekero yabonetse mu karere ka Burisa gasanzwe gakungahaye ku bikomoka kuri peteroli. Abanya-Uganda ngo bari batangiye guhagarika imitima ariko babwiye ko nta mpamvu yabyo kuko indwara zandurira mu buhumekero zitakiri ikibazo muri iki gihe. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko abategetsi bavuze ko mu busanzwe mu bihe nk'ibi ngibi by'izuba mu gihugu haba hari uburwayi bw'ibicurane na za COVID-19 ariko bigeze ubu ntawe ukwiye kurara adasinziriye kubera ko bitagikomeye ngo abantu barembe bajya mu bitaro gufashwa guhumeka. Icyorezo nk'iki byavuze ko no mu Rwanda cyahageze ariko nta mibare y'ubwana inzego z'ubutegetsi bwa Kigali zitanga buri munsi
nk'uko byagenda ubwo COVID-19 yari icyorezo kijyana abantu mu bitaro. Uganda ivuga ko abaturage bahabwa inkingo za COVID ariko gushimangira bidakunda kubera ko zikiri nkeya mu gihugu. Nsoze mabwira ko umuherwe Elon Musk utunze za miliyari z'amadolari yavuze ko yicuza bimwe mu byo yatangaje kuri perezida wa Amerika Donald Trump igihe bari mu ntambara yo guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Musk yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati ndicuza bimwe mu byo natangaje kuri perezida Trump mu cyumweru gishize byararengereye cyane. Bombi barashyamenye ku mugaragaro nyuma y'uko uyu muherwe nyiri kompanyi ya Tesla avuze ko umushinga w'itegeko ry'imisoro wa Trump ari ishyano riteye ishozi. Musk atangaje ubutumwa bwo kwicuza nyuma y'uko Trump avuze ko umubano wabo warangiye ndetse ko adashaka kuzahura umubano we na Musk. Ingengo y'imari irimo kugabanya imisoro cyane no kongera amafaranga leta ikoresha mu gisirikare yemejwe mu kwezi gushize n'inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite birimo gusuzumwa n'abasenateri. Elon Musk yashishikarije abanyamerika guhamagara abahagarariye Washington kugira ngo bice umushinga w'itegeko kuko yemezaga ko uzateza ihungabana ry'ubukungu mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka. Nta gihamya atanze umuherwe wa mbere ku isi yavuze ko Trump agaragara muri dosiye zitatangajwe za leta zijyanye n'uwitwa Jeffrey Epstein wari ukurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina wapfiriye muri kasho mu myaka 6 ishize. Ibiro bya perezida wa Amerika byapfubije ibyo Musk yavuze. Mu gusubiza icyo gihe Trump yavuze ko Musk yataye umutwe ndetse akangisha gusesa amakonteri yose afitanye na leta afite agaciro kagereranywa nko kagera kuri miliyari 38 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika.